Палы чываш ширавжи трубина мархви журалныранба шервадырбилік жыл жетірі. Поэт, прозаикта да драматург хальхи куславка дырыхинчи куснар ялинче журал заюсне. Выл эмердіршібе ачазене врентне. Шавынба сумлы писателе халаланы тюльбулуда вырынды шкулда иритрі. Трубина Мархвичева шаджабче литературине пушарзай организинчен пири. Вул тада вашани хичен малдан печекулаганзин вали калавзимбе повестем хайлана. Марфа Дмитриевна чемберди учительзем хадрелеген шкулда Константин Иванов паперлевренне. Он гыщен тван ялинче аджазине пилюбама бушлана. Унын премеш произведение пинедах жервунчичем шкулда Чебоксарская правда хажатра бежетлензе духна. Хейн вун совизимбе калавизине, пьесизембе повестене вулжутра мучар, вубр, аджа дюхнехи, аджазине халал. Вол чувашский учебник земли хадырлезе гларна. Педагогика начундан барнса членежен Ленин орденне, чилай медали дивишне. Вол жанбеге РСФСР тада ЧССР хизепле учителя. Onun hayla zeminde olsun dibekçe payan kunda biti aktuallı. Onda ol şamra kaçazinende şu çandalık opramatıvancır yuratmatıvancırgine oprama vrense jirna kalavzem. Вот onun acacıkneyi ol biti Хойн бурны жешинчен черзагадартында ол Марфа Дробина ол пиде хурлыхлы үсіне. Кунда ол мде хойн бурны жешинчен черзагадардайды. Шишки калавынде денде кунда ол аджазине шу чандалыга юратма врендет ол. Хой аджазембе ишлени май, унын темиземде анла. Сюжетизем анла дизе галаскелетмен, унын произведенисінче ол терлі енлі. Кадарца барат чываш ялинче бурныжа. Трубина Мархвич уралдыюшне журт паянхи гунченделарать. Унда шивых вғытра музей дума хадырленеше. Ялды пирурамда ширавжи яджибек зеплензедырать. Шубашкадан щитнихынасыне шкулда хабылду загыце илдеш. Више шулга аллагына худагайна шакшене журт. Кунда паллы индешне манмаще. Шкулда Трубина Мархвине халаланы кдеспур. Сяп кдезінже, тада Марфа Трубина хой келінже ача жүкнеген амар чидінзен өзі гурн ябалазем бұр. Палла перінзене бол Марфа Дмитрий Трубина Чеслек вырынже халде дарать. Уйрымах, ебрхамде учитель болмай, onun ача жүктеге позже варавал, кашны, ачан, пельмели, повесть. Сумлы іште женет не упростизе сағалмады штуны шыравжызем, малашнеги тілевземде бұр. Марфа Дробинан шуралзаюсне пурынны жүрче панхи кундаларать. Лайық шурдағынде, күнда тақшан темеше жылғайла онда музей ұжас Сибирге кала жода болна, анжақта түрлі солдавзіне бола ұжайман. Шағындыгек шақ күснар школіне Марфа Дробинан етіне пара Сибирге де шыравшызем ұйду шықлене болна. Анжақта паанге күнда көйді бол, бұрындаққа. Шыравшызем мебір шағыдыва, шағында келзе кайнығы үшін тепре жеклезе бұғашын. Трубина Мархвин книгизем Чувашна библиотекинче типтерді ұпранайшы. Үтті тұрықсынче бұрнаған Чувашсынчен илдет бір бізем пережирашы. Шавын книгизем үшта бұржы мүлле дұпма боладшы десе. Шавынбады бір электронны библиотекара иртне тапқырда дұқны книгизене халық патнеші дерестілеубе шақ пәдім книгизене аллымыз шулчен дұқны книгизе. Пенде дұғыржыр аллымыз шулчен дұқны книгизене оцифроват туса сканерлаза халық патне баяншы дертін бір. Куснарды выдам шкулда веренеген бешлеген зембе хызененде жібе мұнашланайшы. Чувашчилги урогетенже унын пулдарулығыбе тулын барлажайшы. Марфа Дмитриевна пирен шкулда пиндегі жер вымешен шулдан башлы бушланы ал ултымы шулдаран. Шабағатра оның бұлына нумай предметмерцы бұнывыл, шамбеге вырышлигіне дерцы бұнывыл, чуваш егезен дерцы бұнывыл, шамбеге фал бұлына шырзабыны хойын кнегезен шырзабыны, перемада шкулда кезега ячыш оның ачизм, бреднизм, калазабарачыш оның синжен мөлі вал урусыне пушланы, мөлі ерце бұны, мөлі камагазыне хутса бұрынны, тада мөлі сивенне, мөлі сиве бұны, мөлі шенізіне калазабарачыш перен. Шав астым перенің пушра юлны бол, и шав историяне бір хай калазабарада, ебі хам шкулда эштегенсіне, тада хамыр біріндеген ачасыне де берінсе бұрапыр. Бұғынызем Трубина Мархвин вилді приезіне жетсе чечексем худеш. Унын яджа өмірек халық асынже пулныне каларыш. Чувашин Гларом Вали, Надежда Александрова, Михаил Солин.